Khualsim ram ti eng tu Rev.Lalhrima tin thu chu ti sa a alo changa kan zinga a omta a pa famal nei ro pui angin aro pui zia kan mu khongai le thu takina khat johana bung khat chang som pali he bible chang an chiar pianga Khualsim hovin an hriat chua masak berle zai on pan na lam lian sial saktu ming an thin lunga lolang masaber thin chu Rev.Lalhrima ming hi aninge yang le Burmarama Missionary rawn kal mingau tlangwal Adoniram Jossana chanchin wartaka kan soi thin angin Rev.Lalhrima po hian incarnational mission anti pathian thu chu ti sa a chantirin mission naro pui tak a hlena wangin Rev.Lalhrima chanchin hian lentlang po si hanlua khat vero se Rev.Lalhrima chanchin zia na laizo tongte Khualsim tongte a zia ani awangin ke ang duang tan chuan hop khop mu a har dewani satom jubilee souvenir bu a khan Reverend E lon piang le pa biak lian ten a chanchin ziakin len liam Arsi ti in choi moina an hlan ani Rev.Lalhrima chu keima ni Khualsim rama kanin chung ril bera a hnam le a chi le kwangte a chhul phum na khwa po a thlalhel zolova zona thak zinga mission fila missionary luphum masaber ani ti in arong bol na a len thu an tarlang ani lentlang pos ngai thatu te le clear tu te zong song chibai vek ole Rev.Lalhrima chal thleng hi pu dam chua kale pi chon hil lovite fa pali te zinga fa pamal ni in sangkha zakwa pasari khan holngauram lo tharon khwa a alo pianga apian pui te chu pichal kungi kai thiawanu pilam tiali kap selanu pi sarau kholi pukam lian buaya XMP nu te anni sangkha zakwa som pasari khan afarnu pasal nei ompuin satom khwa a alo pe mani Lalhrima pa pu dam chua ka hi khati hun laya rai thoina a tong tai tu pui thiam ani nge pu dam chua ka chuan anyak nong zuya pui thiam ni tura a serhran ani bokani amai ro chu achan lau khana tharau thiang hlim thil ti theina in sangkha zakwa som pakwa khan Reverend Harbert Khop nena baptisma achanga Christiana a in petlau zoka Lalhrima chuan pathian dikle thiang hlim abiak bi ka wangin akhosak ziate adanglam zova asamte amet fai vekani ti an hriatin anule pa ti chu anmang anga mithita in anta ta chiam hloma an khomi puiten anule apa te chu anron hnem ve bokani amai ro chu pathian tharau chuan thla tham lovin Lalhrima chu a ompui tlata wangin a farnu te po chuan pathian thu an oi ve ta a Christiana an lut ta ani satom khwala chu Christian an lani bok si lo awangin Christian te pathian biak in khom kho chunga an phal sak lova ti chuan Lalhrima le a farnu te chu satoma tanga melnga ahla wangwa khwa a pathian ni Sunday piangin an han in khom thinani kho chung kho sak zia le nun phunga en than le mu si na an tok fo bok thin an ring tunun naupang hle in langma se an ma ni chen chil tu chuan atlan san ngai lova athla thlam ngai hek lova en tleu na le clear ran na an ton thin te chu lungta ta mangin tharau nun ti chaknan le nun siam len nan an mangjok thin ani ti chuan Lalhrima chuan doi khel khwa a pukap dai lovale pirun tin tiali te fanu nei chun zun hleikai bochung nen chuan Christian dan thiang hlimin anin neya Rev.Lal bongan kut asui nge ani Lalhrima nupui pizun hleikai hi nunaran tak angin langma se mi fel tak le taimatak ani apasal Rev.Lalhrima thi nu po khan apian pui unauten shoi ho an tum po in kapasal luphum na a kalu ka phum ve don ani ti in aniala
apasalin thanem ngai taka arong abol thin pathian tan le afa te mangai taka enkolin athi thlengin apasal nung azuyani pizun hleika yi hian pianpui unaw pathum aneya a unaw te chu pu darsel thanga pu tlan kima pu sang than boyate anni Lalhrima chu Christian ani nu sangka zakwa som ni khan sialam khwa lai sikula thatakin azir chhuaka sangka zakwa som ni pariat kuma Chin Hillsa Missionary Hovin Bible School halkha a anhon masak bertuma mi som pathum anthlan chwa zinga tel phave in sangka zakwa som ni pariat atanga sangka zakwa som thum pakhat thleng Bible School akala Professor Chester U. Trayton athuzir tirte ashil fia dante anzir lai baka pathian thu soi dante sabon siam dante ranvul dante chanchin dante anzir na sahle ani tichuan September ni khat sangka zakwa som thum pakhat khan Bible School chu thatakin azir zo veta ani chutia Bible zir chuak ta chuan run lui chak rala Khualsim te zinga Christian tlem tham tak om te chuan chom dol tu anma mo zia te pathian ngai sak lo le ring lo te hne na pathian thu hril atul zia te ashiatin aril ruwa thil dang aleng mol to lova Reverend Bo kanen chuan chin rama ring tu te din mun enfia turin thantlang area a anzina ring thar din mun a mun ngeya anhan mu'a pathian anma mo zia te thuchil tu anma mo zia te a muin Lalhrima chuan thutluk na siam ta ani Reverend Lalhrima chu afatir mel a mu hlim November ni kwa sangka zakwa som thum pakhat khan hai tui khwa a thlenga tharuk a om nu in Reverend Thangsin abora lawangin Reverend Thangsin bial zong zong po chu a enkol ta ani Reverend Lalhrima bial chu ngon area atanga wazang phaizola tanga zania dram Khualsim ramle kali thlengin khosom ruklai a enkolani abial enkol hi azaw ema wangin kum khata thlani chung talpo in alhum man toka ring tu te enkol le ring ri lo te pathian thu shilin kum khata thlasom chung zet hunam hang thinani Reverend Lalhrima bial chung chu azaw ema wangin American Baptist Missionary Headquarter Reverend Lalhrima puitu tur andil saka tichuan Reverend Lalhrima puibom turin faron khomi Reverend Thansai chu bolkhwa apostura thla ani Reverend Thansai aron thlen nu chuan an pahni in rongbolin an chuak dun thina an biala zaw ema wangin bialchin anin sema Reverend Lalhrima chuan run chaklam wibula na chong kong thanglam zania dram Khualsim ramle kalemiwa ring tu khwa chomdol turin khosom thum panga achangani tin Reverend Lalhrima hian chu khosom thum panga mai baka run lui thanglama Khualsim khwate atlo fo bok thin Reverend Lalhrima khan Bible School azo kuma hai tu ya post anei ngalawang khan ordination pek ani man talova hai tui khwa athlena tanga kumli nu March ni som ni pani sangka zakwa som thum panga a Chin Hills Baptist Association Conference ang teng khwa an nei tum khan Reverenda an hlang chau ani ahmalak na then khat Reverend Lalhrima chuan pathian thunung chu ka chawin asoi chuak velova ache zia le athil ti in chanchin tha ashil na sahle thin pathian thu chu anun pui tak mewa athu soi angin a om thlap bok thin arong bol na hmuna adam lo chang po in zule akai hnoi ang chi shim shim in wanga dam ai chuan Krista awanga nat po athlang thin ani tirko polan mizir tu te niro u keipo Krista zir tu kani ang bok hian thon khat korin bungsom pakhat chang khat thu hi ashing nun in nga nan amang enton tlaka in kai shruaina leadership by modeling angai sang em bok Reverend Lalhrima hian mizo halkha falam tong cho choro yin thu asoi thina annuwa
Khualsim le zaniat azir thiam nu in tong chinga in pathian thu asoi theya arong bol na ram tong man ang zelin thu asoi thina ni Rev.Lalhrima hian athachang dol tu turin Khualsim nam atangin lungpi khomi hleibik le zaniat nam atangin tlor zan khomi takiau te chu thanem ngai takle zirtirna thatakin a ai o thei turina en kola arong bol na kong engkima antoi om thin Rev.Lalhrima mualiam nu in Rev. Hlan chau anni ve a Rev. Hleibik chu Khualsim rama Rev. Takiau chu zaniat rama chanchin tha mei cher dinung tu pathian mi man ro pui takte anron nita ani Rev.Lalhrima chuan ring tu te mai ni lovin sakho bulbal la nei lo tharau bo te chu veina men lovin aveya pathian ne na hruailu tumin pathian thu a hril thina pathian thu hril phal lo na khwa a te chuan khodai fe ma te khopo na te a hril le mai thina khochung lu an phal sak lo avangin mi thlam ria chang te khopon kong sira te thingkung ria chang te anei thin achang chuan tlangwal ko mo bol ching te chuan sairo kherin an sai thina kuthak tum tu te po atong fo thina ni khochung lu an phal na khwa a chuan Reverend khop pathil pek thing rem zai thei gramophone chu azai tir thina chu mingai thlatura ron pung khom te hne pathian thu alo hril thina ni ringthar anei bel zela kaushan te po ading hial thin Rev.Lalhrima rong bol na a mipuin an du lo chan lian ber chu khochung mi te chu thingbul lungbia an ni awangin Rev.Lalhrima chu pathian dang rong bol tu ani wangin kan khochung alo lu chuan khochia ramhuai te an thinari manga khotlanga shithalo tak tak le natna chiatna harsatna te anron thlentir palangti an hlau wangani amai ro chu Rev.Lalhrima chuan khosia omna hmuna an ngai te ramhuai chen na an rin thingkung te chu hawin khosia le ramhuai te chu anot chuaka akita chutianga atia wang chuan Rev.Lalhrima chunga thil thalo rap thak tak tak thleng tura an ngaya ma se thil thalo engma alo thlen lo awangin Rev.Lalhrima pathian chu engkim ti thei engkim chunga ro rel tu alo ni zo ka ni ti in mitam takte chuan pathian thu an oita ani kan soitak angkhan Rev.Lalhrima hian pathian thu soi chau ni lovin abial chunga chengten mason na kong an zo theinan kong pui laite leido te ran vul le thlai chin dan chenin azir tir thina bong te sial te sa e chi te nu te sor chi te apho man thei chi te ek dom fertilizer siam dan te azir tira ti chuan bong an vula bong ek chanin an mangtang kai theita ani chu amalak na ra chu fo in thlengin Khualsim rama le zaniat rama chuan ra du om tak mu tur ala om ani ahun nu nung lam kho in hlat tak tak abial chung kho som ruk zeta kelonga rongbola kal thin ani awangin ataksa po in ngai aphathei to lova rongbola achwa nu nung ber chu sangkha zakwa somli panga kuma morang khwa a ringthar mi som pasari baptisma achantir nu in khosikin amantana thantlang biala khwang don khwa a Christmas mang turin akal le ngala chuta chuan mi somruk lai mai khosik chungin a baptis le ani sangka zakwa somli paruk kumtir alawni a damfel chia lovin zultu khwa a FBA khompui achim le a voksa le zobu tlem a ave a amai ro chu athil ei chuan a khosik akai tho ani ome zoi muangin an ho a vaniam khwa a an riak le a chu mi tumpo chuan khosik chungin mi somni pani a baptis le ani ti chuan lumte khwa a an riak le a lumte khwa a po hian ringthar baptisma la changlo an omno la wangin theile theilovin khowot kara chuan ringthar te chu a baptis le ta ani chutia baptisma apek lai chuan
ataksa in ator zo to lo avangin Rev.Lalhrima chu ni khwa shelovin atlua lumte khwa hau chuan hai tui khwa a zon thla in hai tui khwa mi te zong zong chuan an khwa atanga mel nga zeta hla a an lo hmuwa ka ni khathil thlenga wang khan lumte biak in chu Rev.Lalhrima Memorial Baptist Church ti in ming apulhenta ani Rev.Lalhrima natna chuan zialam apan theilova falam damdoi in pan puyan tuma amai ro chu falam pan turin konglaka ni ni lai ria atul dona wangin ama Rev.Lalhrima po hian azuam lawani ti chuan March ni riat sangkha zakwa somli parukhan ama in luma amangai achung kwale akau shante kutzal ngeya rin om taka arong abol thin muturin ahota a athi hian kumsom thum pakwa mi chau alani ropui taka William ni in hai tui thlan muala zal ani Rev.Lalhrima nupui pizun hleika yi chuan fa paruk aneya an fa te ming chu zolian siami than kimi shangkam lova sap kungi shang hleya challian ate anni Rev.Lalhrima boral nu chuan pizun hleika yi chu alunga chia in alunga leng ema a unaw atapa te chuan tumni zet throi ho tumin anron kala ani ero chuan hei hi ka thu to pani kalau kir to lawang ke chu ka pasal nen he khwale tuya pathian rongbol turin thu kan tiam to alu phum na hmuna hian kalu ka phum ve ang ti in alo hnialani Rev.Lalhrima thi lai hian afano pangber chu nausen mai alani pizun hleika yi po chuan apasal rongbol na chu athei ang angin achun zom ve zel thin ti chuan September ni som ni pasari sangka zakwa somriat pali khan kum som sari pangami ni in Rev.Lalhrima nen hlim taka arong an bol thin pathian hne na achol ve ta ani pizun hleika yi ruang chu hai tui thlan muala apasal Rev.Lalhrima bula chuan anzal ve ta ani an tu le fa te chuan an pi le pu Rev.Lalhrima le pizun hleika yi te nyak nung zuin fo in ni thleng hian Khualsim rama in beng belin an la kho satareng ani Khualsim ramtan an nun zong zong an hlan ta ani Church History Professor Reverend Dr. Anthony Thong hleya chuan a article ziana a Rev.Lalhrima hi Khualsim van kaw Arsi ani ti in choi moina a hlan nge ani